Kurumjiri do Mingbi Besi Impact News ni Impact Talk to Manipur Tharamasibu Mijing Tabiri ba Miam Punopo Hanumakada Kanel Shambanduram na Taram Nongchiri Nasisu Miam Gidamakta Yamna special guest Amaka Quina Wooden Lakchiri Habitat Mahagasi he's a very multifaceted artist Habitat. He's also a photographer, he's also a cinematographer, and he's also a director. And he's also considered himself as an independent visual artist. He has won many awards in the field of visual arts. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Mr. Tushar Nongthombam. Tushar, taram nongcheri. Yamna sunungai Tushar. Koise unaning badi am kuire habatar ko Tushar gi habadi achievement me ama khakse koina doina makti khangza habatar adubu mafam na matam na jagi dabna haidar Tushar ga koiga pugmen pangmen gi tanja se hekta phangda haidar ngasi di yamna golden opportunity ne na dog jage Impact TV gi studio se Tushar na hojik ngan biram ba se koi am nungai je haidar adom Tushar wari se hogdok poina handaki achievement me am sidagi aini han han boina lokhachaning ba se hojik handaki recent achievement se sidagi han lokhachage handaki hypnagogia to Sergi short films the haidar handaki kenogi EMAMI Art Experimental Film Festival 2023 the winner in a short and mid-length categories the sigi matang sa in a khangjaning base ai samakti films fortunately have a tare u fungjare amasung yamna su aingonda isada tu jungba yawba adugumba amukta u jiba mong the visual art amakak oina ugi haita adus mayam gi aigi viewers mayam de hena khangnaba sigi hypnagogia se karino kari maramdano have the kitang samlapna haibi okay yang biring sunggu kurum zit ramna horok pada ado kaino se himna go gai film se kaino ne hoigi life am hinga na ko journey rum sali dana ko si se hoigi nungai ta ba awa ba nungai ba myam gi mix nei ta re ko si myam de sum jat ta kan se ko ina thiri se ai mi ban pa me nungai ba ni na nungai ba thi na ko nungai ba thi ba gi lambi si da thengna ba ko gi nungai ta ba awa ba koina pam da ba haina da ba mayam do adu men punchila ga sema film am nai tar adu myam do gi wari nai tar ne aina sing sa matam da adu gi se amna chaung su mami ta ba tar but ai spoiler di am ka haina ta ro gi ko adu bu hoi ai gi oina di adu gi tu shana hosi yam samlap na hai bi ri ba adu gum experiences me am do lon mak feel to bunga me hai tar through visual art sound da boy gera man da boy gera lighting system da boy ai lon mak feel to bunga me yam no ngai je tu shar ma kha tar poina koina khangjaning ba se handaki short and mid-length film category at EMAMI Art Experiment Film Festival 2023 se sigi sida khoi gi tong antongan ba khoi gi visual artists mayam filmmakers mayam ka tong antongan ba India gi tong antongan from dagi adumai la akanda adugi works mayam the study tomina ba discussions tomina gi ba adugumba experience yam the golden opportunity ni so haizage sigi fangi ba sida thengnar experiences mayam gain tawr kiva knowledge mayam khakti leram gadav male Tushar gi wena kari experiences to we er something have experience ina handaki moi 5 days to ko kino November gi date 22 dagi na 26 over male to adu sat pese ko indo geda experimental film makers gi haidi experimental film gi festival ni dum experimental film makers me am la ya lady ko gi curated films me am ut leba ko haidi internationally dum power wa ko gi experimental films ngai ta ne adagi ko Germany dagi filmmakers la masu experimental filmmaker ne ba ma na master class ka tawe ko adu dum yaw kan dum haidi hana phang da ba dum experience man phang ngai ta re ko haidi what is an experimental film mai kan da na ga in u do me ma hai ta re ko adu me u phang haidi pot se aina hana tawba kiram bai ta re simu tawta di si pot se tungda kari pura kan kain khalma mem do moina hana lo tawlen bai ta re ko haidi tungda oira experimental hai ne dum na tra haidi experiment to ido sigi pot se nang try to ne fail obe nang sida nang successful be tamangam de adu try to ne adu gi pot mo adum hazana dum experience to go hetare ne adu sida adu to sir experimental film haiba sidi magi ka hetare genre se kitang di deep wave kitang so philosophical oina so khoina su uzai habatar ado to sarna adugi mafam da renowned filmmakers me amakak khoina su muza matam da keno magi pamphlet kumba kai gum da khoina su muza matam da yamna
kahani chahi da haraga su Tushar dagi yam ka hena hanba even akoina ipa ko boyaba duguma me ama kaksu maina lon magya I think you are the youngest one among those filmmakers ado makoi gi reactions di kamain tawi Tushar gi film du so hypnagogia so of course moi me am gi mamang da sun utlam ga da male audience bang gi mamang da sun utlam ga da male last year the screen to screening to was da so makoina abdi picture walam da Manipur sta git main la kan da du yamna faza film do maina puthor pomatam da haba tar ko makoi gi kahani reactions di kamain tawi Tushar da kari kari adugumba word of advice pu ero leidna ad kari kari habi I have to sun habi akoi se dum hadi punna film se kunithoi ne bako kunithoi se hadi kunithoi sina akoi gi experimental film festival da akoi gi khalak pai tare kunithoi se dagi film ani winning film win loba ai gi duna short lane ko full length go lowe ba short ngam ga full length go lowe adu moi gi dum hadi atai kunithoi dum moi lai sing du noi ma dum yeng boda dum kay hani dum nop ta hai tonga leba yeng dum nungai ko adu leho padana dum ai gi du khalak pai wane adu film ati du su dum thi heb di dum loi ma dum yeng nungai loi fasai ba adu moi na su dum haidi dum mayam thai bi re haidi experimental film nang kari gi nang kai gi nam mi ko no kai hang pa su am yaw ba ko adu ai su haidi moina poto doina hang podu isu haidi khumbodo ayu kaigi nam minona hang tari khumbangam da matang su am yaw ge tare ne haidi aina nam mi do dum experimental ta ge wane ba aina khanbodo aina haidi wakhanda gi akoi visual da gi sound putho kan da doina putho kan da dum experimental gi moi gi haidi moi manung du chan gi wane ba doina to ba adu aina uzawa matam da so have the certain clips me amakaksu randomly number clips me amakaksu dum yawe hai dare have the adum maksu experimentally number clip to so adum insert tok sala kanda adum film dugi kahani magi floor dum chat kiba clips me amakaksu yawe adna like I'm very sure experimental films the kari maram gi nam minu have matam theme ama doesn't always has to be have a theme ama budi dum laiba taraga so have tare ko have the magi clip to gi oina di explain to kitang waga da male haidi clip tigo indi wadi wani haidi kai marong gino da masagi flow lakna hona kan da koina haida wakhanda yawri ba koina lahani poto lahana hona kan da koina haidi perfect oi ba poto dum thira sum hapai wana ta koina khali do adu ko koina na ba poto hapai wane ba da koina haidi ko wakhan si dum khan kan si da dum po se lon mo haidi phajaba to udi yade da na ko adu ko koina na ba koi nungai ta bu hairo ko nungai ta bu na ba adagi pamdaba adagi songning khot mayam su haidi mi bi yo ina ko adu dakna ba aduki kai visual sing do adu ko sum ha pa ko sum chakki wane ba adu sima namaga sima chap sare sima namme adu tar sina sigi si represent to ni ha ga dumai ha pati kya di du su yog di oi tar su haidi yam ka hena yog de tare dum flow dum la han bane hoi yam ngai je Tushar the makhatar point aina so yam the interest over Tushar gi work mayam je yeng badat nai pa ba so dum opportunity mo fangi hai tar paza matam the words that you have used hai tar go sigi se khoi gi being a practitioner of the Mahayana Buddhism ai samak ki so ina so I am striking oi gi hai tar have the Tushar gi work se explanation to matam the Buddhist word have tar like the word samsara the word dharma gumba the word nirvana gumba aduguma mayam set mine use to hai tar so I know Tushar have the without the basic knowledge of the philosophy of the Mahayana Buddhism hai Vajrayana Buddhism sigi si laita there sigumba words sing se dum ka hai na mina familiar ona badi na te have tar so sigi background se ka like are you inclined more towards this Vajrayana Buddhism or something like that ho ai se haidi yam chunai da yam ka hai na ka khangman ti ba haidi suna kan haidi Buddhism gi side se ko ta su moi gi lei ba haidi moi gi teaching khang de ideology khang da ina khar sum pam jaru ba hai tar ne ko haidi moi gi sum aina su pa kan da sum wakhan ju kan nungai ba tare sum pa ko pa sana ba da ko aina sing watching sum thenar pa tare ani lok tho dum haidi aina haning pot to moi du word in leram ba ko adi word to ina use to pin adu maina use to ni tare aduga Tushar aina amung jinghak pa na ko hypnagogia gi akhoi gi main character have tare ko koina films the uri ba se have the Sisyphus have the Sisyphus koina Greek mythology do oi duni have the Sisyphus se aina khangza matam da ma the one who cheated the death have tare adugi da mak the Jews na ma je keno to giba
punishment pigiba adugumba Greek methodology gi adugumba character ma ka akoigi hypnagogia gi main character siga comparison tawraga chatpa kaino ma theme ma su adum throughout the film se aina adum ui haba tare ko sigisna kadai degi la ino concept se kamain la ino haba adugum matang so haibi Sisyphus se adumai magi the quotes le jino ko one must imagine Sisyphus happy na haidana ko ma se adum haidi magi loop the neble is ma de adum haidi ma koi nungzau du inkhatlani amuk tar ani ko amuk inkhatni muk tar ani ma de adum haidi ke haini nungai tawa awa gi loop amna sum legi bane ba aduna aigi film du yor character duna kamai to ke dam haidi ma su ngasai film du hek hobda gi nungai toy pari ngai la ido sum pula ko sida last di haidi Sisyphus na mung loop to sum satli dana ko magi na haidi hojiki character duga and mana wai duga pulup tu tum haidi mana pugi bai tare ne haidi awa the mon da oina losen gi bai tare one must imagine Sisyphus happy to and last haidi nungai brondo adum on thok khibagi hai wakal lon dunai tare yamna se faze habdi Tushar isamak na haba tare ko so my explanation tor kuma tam da ai nga sai yeng gi waduga habdi c gi characters ge relate taw se ai nga sai puzzle ma ka ora ma tare relate taw buding ngamam da ba ado haze Tushar na hybrid kuma tam da ai dum c gi puzzle se soft tor ina so khanjage I'm very sure if fortunate of me me am ka c gi film si yeng ma tare ga so khoina nga c gi conversation si da yaw resin se dum loina mak kani puzzle do dum soft taw gani na so khanje from the maker himself the gave an explanation taza matam da yam nungai je Tushar makha tar ko daina khangjaning base hypnagogia da ing amtang kitang deeper is a ko asigi film sida koina throughout the journey yam different tongan ba scenes me am kak su yaw hai tar yam na theatrical oi ba scenes me am kak su dum yaw hai tar sigi number ho ba da number loi book sida different experiences me am kak su thing birang gane na khale da gi Tushar na ga ngon behind the scene ga thar ko matam da film duna serious oi duga number matam da nok na riba nungai riba leidana ko artist me am da kan tor me am ene se am khangjaning hai tar sigi film sigi number matam sida thengna rakhiba awanong experiences me am da so kitang share to aigi haidi akoi dum timoin tum nare ko haidi adum Rajiv Motilal ko adagi hojiki main character bangang BTS ko moi dum walk tum nare adum haidi sound gi ha gana pa thawan ne de regan mo ban sound pai ko sound walk ting de ham dang sai visual gi matang thai pet intro hai akoi number sida aina space am thi bai tai number si ko Motilal toroga danungam nam nei moi de number ne ba danungam moi mathak tu da ka to chung gi ngai koina ko kai number ya ge sidi ya ni tawre adai koina hanga sai film da koi gi khabar mem lang bu yaw bane adai do sai to kan da koi khabar lang bu sinam nei re jila si kai do non ai hai ko adai ya ni to kan Motilal ne Rajiv yawe face tang su le ko ma nei re adai Kevin to koi se hai camera tham ni ko camera tham kan da sai gi main character acting si da koi tung de khabar si den di haidi lang mo dum khun dum sai to lang nge ba tung de yam to lang chal le ko adu gi dum experience am ne tare ko haidi adu mayam dum haidi pull up adu ngai da mi nei ba ai last season ko into ke da sai ke film chakat kan da last koi khabar ma tum ta ga da ba ma tum ta kan da koi pukri ta bi sin da adu lak tu ne ba for matung point ta dino se gyan haidi ko je khang dre ba ko matung jita bi da haidi khabar di ta hok ta di mu yam na sang ga da bai tare manung da box am hapya aduga khabar sum nap ne ba khabar nap 2 days muk sang ne ba ai Motilal adum khoi tim to ron proof to nap pe nap pa sida ngasai gi ising ta wai part tu la ya ba ising ta wai part ko to ga khoi cruising je iroi ba he ka am di yaw da ba ai di ek khoi gi main character ma su hai to ko ai ju hai to khoi karam hai bi yaw de ko ma do aina nang ya ga dra hang ya ni da so i to gi to re ma mi chu pun chali ni ko sai ta bai du da nang kain khol nang kan na mi dum ni ni se je adi ma mit pun chale du sai to ga maning sai to ga hai dei dana hai da bai du ma la sin du kut tu bol sing mi sai par ta ga dan ne ba kut sai hai do ro ne ba adu ma mit pun ma du ga sing ga ta du ma do hai di irak ani na ki bai sai to kut sai hai do ro kre ba ai patlong ta bai du wa ta in chale ko sin jai na hai di aina ai mo tadi ngasai gi aina hai camera nam kan da ma da manung ta kan da khar kuina sing mung do lehen kan da sin lu sin kan ba ado kuin lehen ba ya dre ba hai di ma su
이런 거 있다면 좀 뻔하 하고래요. 커버도 좋고 뭐니 아무 리텍 또 해야 리텍스 야르도 소네 아무 하이 리텍 또 해가 너무 너무 커버 맞좀 따다. 미니 전. 아து나 좀 원틱 로션 그래도부디. 아து마인 또가 좀 하이 아좀 팀 모네 누가이. 아데 송기스 거인 또비다. 송기스 그냥 타완 가르레 간가세. 매번에서 좀 experimental 모이 그노도 아팅콕 빈도. 모이기 모이 빈네고. 모이 또 또민다네. 모이서 좀 experimental sounding 좀 모양 빰 하이다래. ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯟ ꯁꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯟ ꯁꯥꯎꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯟ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟ ꯁꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯄꯥꯊꯋꯥꯟꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤ ꯏꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟಟ್ ꯒꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ I don't know, he's a very different guy. Tusharnasu dum punbena dum khangbiramgane haibata. Asigumba creative mind me amakak punjala kanda dumain tawrakanda tolaga thadorakpa adugumba film akak oibne hypnagogia as a surprise su oide. Handaki festivals, national festivals this minor mana malor kani haibase ke surprise ke oi de haita adum sure oi faklang da nunga thomba ga chamana ha ta ko aigi oina haija matam da yam nungai je ado tushar gi ko profile sing sum yeng matam da aina khangjar ko matam da de haita ko film nam ding de ha no you have a very keen interest in photography and the photography sing matang da su photography se tushar ga interview to personal interview to matam da photography se kan tho matam da tushar se incomplete oi doi ne ba tra photography sina kar matam da gi kamaina hobi rakhi kamaina photography gi interest se loinamak la ka doino harapda adu matang da khang habi because photography sina tushar I'm very sure that photography sina maru aram ga da tushar gi career da hoi hoi adu ga habi photography se ai thaina kamain to da akoi gi keno do Sony cyber shot na ke sam lem do adu gi camera da ting ma zoom le me gi sam ma adu aina class 12 ka matam da ne class 12 ka ba sida koina pen to sida ayuk ki sum tuition ga jat pase winter matam da tuition jat pase aina sum camera pu jat pai tare ko adu ga sum kaya ni nong photo ka bang to ba yaw na ko adu camera ka sana ba adai de dum hai camera se aina sum pang go tare hai di photo nang thu kan da aina photo to pam ga sum dumai sum hai di interest sum lei gi ba do dumai to and dai di 2012 da ngani ai ko first camera lab se ko first camera se aina hai Bangalore le ngi lei bane sigi se adu matam do isi ko into camera se pam ga hai paisa se engon lei ta paisa di to se daina dabi mangnam lei ko ma adu matam ma se bing am thok to ga anda to bi ma nang gi do ai loan to lo ri ge nang tha ko ding engon nang paisa ka sai to pir sal o hai re ma lamai to lei adumai hau ke tai ne adagi dumai di yam haidi thaina dum aina ka ko landscape na sum haidi sum yam ka bok pane yam boin ka pe landscape na khara pam lai adumai sum mari la ko ne tare kanu ngai je Tushar gi sigumba photography se koina kai gumba yeng bining ba tar ga de magi Instagram profile da ha ba tar ko yam na fazna yar ngarang so issue ha di down the memory lane ha ba tar ko ko ni yeng jang matam da tar na wa koina ga pun gi matam da dai kaw ki ba khot ki yam ka theng le ha tar so Instagram sum scroll tor yeng matam da yam sun nok ning unprofessional oi badagi through professional level da dumaina with time Instagram gi feeds me am just ka khalak ba Tushar gi dung ba journey am ka thengna gi that Instagram gi feeds da am so first sigi journey se because aina su sum khanja matam da have the so through photography da gi visual art to visually dumaina art to create to banga makpana motion hapako matam da di hena fazari ne have se adugumba gi wakhal am ka aina su laki hai tar Tushar wari sham nungari maraktan break ma cham tang logzage break ki matum da Tushar ga nungar ba wari watai ga and impact talk to Manipur hanjarake impact news pu mijing ta don review akari washing machine am teng jage yani apam badum yengbiu now for delay bra koi swai di offer thung wai chai la jani daw ji this delay ba tv sing this da medium oi ba size ni jage to bane makhal khuding gi loi phangani da koi me jo hapna pijari bo for shi koi 45% forward hum offer lei gi sigi side by side ki free jim low ba matam jana koi sigi double go je si si mo free da happy yam phare ne de
Langshin Biro, Pena Departmental Store, Sagolban, Mabudo Mantri Laikai, Salam, Awang Laikai, Shanghai Tel Road, Miam Gidamak Pangbigani, Tongan ba items sing, grocery, cosmetics, cookeries, household appliances, furniture sing, Apaba Makalki products sing, washing machine, freeze, mattress namade, Laitengi Oiba Makal Kagi items sing, Ataba Mamalda, heavy discount pijari, loan gi Kudong Chabasu pijari. Vandia International School, Guwahati ki ningthi sarabama from the Lairiba, Vandia International School asi, state-of-the-art infrastructure Lairiba, premier residential co-educational school amani. Laiba asi ki tongan ba mafam singdegi lakpa, qualified oiraba faculty na, school asi ki mahiroi singda takpi tambiduna, world-class education ki kudong chaba piri. Co-curricular activity kunito sporting discipline taranipan amadi, air-conditioned boarding ki facility Lairiba school asida, class 4 degi 12 fawa tamdingba mahiroi singna, contact number 894-809-1939 da akupa marol khambi bayagani. Trevi Hospital Lango Laimanai na lamdam sida aruba laina kaya laying bagi awaba ko kanaba hot na duna lakli. ABPMJAY DCM haisigi kudong chaba pizabata natana Government of Manipur nasu Trevi Hospital bu cancer laying gidamak surgical oncology amasung medical oncology da ampanel tawri. Adongi haksel gidamak Trevi Hospital na lepli. Manipuri ahanba dedicated cancer hospital AOI Babina Specialty Hospital da medical oncology, surgical oncology, advanced operation theater galoinana cancer patients sing da affordable cost da mapung faraba care pisari. Side effect hantaba Manipuri ahanba Linic Halcyon radiation machine gi kudong chaba pangbigani. Cancer khandoknaba amasung stage lepada sizinaba PET CT scan machine so hospital asida lady. Tumor board phamduna patient singi laying pathapta ahinba kudong chaba loinana health card ki kudong chaba su pisari. Mayam gidamak AOI Babina Specialty Hospital, Sajiwa, Kabisoi, Imphal East. Break matungda mayam taram nokchari Tushar Nongthombam ga wari makhata jage Tushar break mamang da hypnagogia gi habitare go nongai experiences mayam kaksa koina wari chanagre next time Tushar da ge mo koina khangjaning bise Tushar gi hypnagogia gi mamang da leigiba work haitare sei je koina samna harab da sigi se samnaba or English da hargana koina merge suraj nongmai kapam na direction nongmai kapam mana direction PB ki bai tare ko aduga sida su koina best cinematography award Himalayan Film Festival Ladakh ta 2020 da tau ki sida su Tushar na dum award amakak log bi gi habtar sigi matang da su samna ba merge haiba film sigi matang da su mana sigi se kari film no ad kari matang na mi habda di matang da samtang haibi okay samna ba se ai gi quite fast ki dum film gi journey se adum samna ba ho gai tare ko as a cinematographer hoi adugi da comment do gai da Dasu cinema na posam tor pai tare sain tor short film to ninge aduna cinematographer pa me ha mana aina dasu ai dum try to ge ha kan mana hoi ha ga dum ai bi re ko try to number sita ai quite fast ai di magi adugi idea do yam kan ka loksan ngom de ba ai di ma ai di tang lu bai tare ne ai ma na adu film nam mise koi gi ka no gi Japanese ki ideology leiba ka kinsuki ko ne ba kinsuki gi ideology da nam bai ta akai ba ball se sanana sampaki poche kai ra matung sida amu nong na form da amu tor pai ta he na better version hoi adu gi thim ne ta man nam da da mai da nong dance film oi ba hai magi di dum ka no leibi ko na so march function le magi adum dance ki kehni function le ba adu ki magi di dance man do to kan dance mo na number ni mana adu man to ga adu su dum hai di dum experience dum phanam phangi hai di film adum namin na gi ko gi kehni adu ngai ba ka mem to adun phang mo gi bu gi adu man to ko nai tare hoi adu lagi film gi journey sum ho ki bne adu marak thatna aina samna ba merge ki directors aina suraj ana pronounce to gramal it should be surjit no make up right I'm very sorry I hope you don't mind adu makha tar ko ina sida aina khwai dagi aingon da ai gi na personally ai samna ba merge de yeng dri hai dar to be very honest adu bu poster khatang yeng matam da yamna intriguing oi gi ba dugumba film makakti oi gi samna ba merge se have this is the ko ina poster se if I'm very sure ko gi kano da su visual da su utlam ga da mal have the means mamit punjala kanda have the like kitang devilish oi ba dugumba character makak machi gumba horn gumba na ko ina twigs and branches na semba dagi makutsu pun ba mal yamna kitang yeng ba da hangoi ba akhi ba adumak su adugi intention da sum semba mal na khalle poster si su adu sigi matang da su poster gi creation si da su kokti yam phasna thadaram gani na khalle ko it's very theatrical aduna koksam phasna thadaram gani khalle sigi matang da su have you mana mean to rise sikari no have the matang da su have you
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯥ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯒ ꯃꯤꯠ ꯄꯨꯟꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯗꯥꯟꯁ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯄꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯅꯅꯦ ꯗꯥ ꯅꯣꯡꯉꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁ ꯂꯧꯕꯗꯨꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯁꯇꯔꯗꯨ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗ ꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯌꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯟꯚꯦ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅꯕ ꯃꯔꯆꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗꯥꯟꯁꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝꯗꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯤ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯗ ꯃꯣड ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗꯥꯟꯁ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯐꯪꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯗꯥꯟꯁ ꯐꯤꯂꯝꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯡꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯈꯣꯡꯗ ꯂꯦꯡꯉꯦꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯅꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯆꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔ ꯅꯝꯕ ꯍꯦꯟ ꯍꯦꯜ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯛꯊꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯛꯊꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯥꯅ ꯐꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯐꯝꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯏ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯔ ꯁꯥꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯨꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔ ꯅꯝꯃꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯥꯏ ꯍꯦভ ꯐꯣꯂꯣꯠ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯐꯝ ꯐꯣꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯤक ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯁꯨ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯇꯨꯁꯔꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯨꯁꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯖꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯨꯁꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤ ꯋꯔꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2021 ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇꯤ 2021ꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯋꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯅꯝꯃꯦꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 2 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁꯂ 3 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁꯂ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 1 ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯞꯁ ꯐꯤꯂꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯦꯁ ꯀꯦꯐꯦꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯅ ꯅꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯇꯝ 21ꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯐ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯞꯁꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯞꯁꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯈꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯁꯨꯝ
lir kanduda hani mi nu dum ta kanda dum ai nupi na ngang bo hai ma phone na dum khar nuai ni kan khan bai ta matam do ko ramai tor sum lak ya degi adu film du yar ba khoi visuals myam do ai yum da ma ta ne yum gi visuals kan ta ne ba aina hai matang du da adum poetic khar oi da na ko adu hai di aina palli ba wahi du gi matang tang du palli ba sin myam do aina adu gi wahi du gi matang du da aina adu gi jaga jaga da thokki ba myam do yum gi jaga jaga sing hai ta ne adu gi jaga jaga sing du namma namma ga adu mai tum hai wari da pura pura adum lakpa hai ta recreating memories hai da sina su yamna personal oi business or male handaki 75 creative minds of tomorrow at IFF of India Gawada pangthok pa jai tare matam amasung monsoon of life se khanbi ga isa hai tare ko yamna su chokthok chaningai moment ne sigi 2021 gi 75 creative minds of tomorrow sigi sida khoina khalai se India se have the prithvi da mi khwai yam ba dugum ba country ma kakni sigi country mi khwai yam ba mishing khwai yam ba fam sida gi have tare mi 75 katang khangat pa matam sida tare Tushar so ama khak oina khanbi gi ba sai tare ko no doubt Tushar gi work ma yam da khoina doubt lei ba gi wa din na te have tare se ai gi saba moment amakak ne have tar impactive in sigi tanja logjar ga Tushar congratulations have wa sim tan gatcha ge Tushar da Tushar makhata na koina khangjaning da koina sigi Tushar ge films me am short films me am sida koina tongan ba dagi Tushar na direction PV me am se tongan ba national awards me am international awards me am ka me am phangbi gre ko amasung khoi gi sigi sta su hojik adum yamna fazna experimental filmmaker amoina yamna fazna sangjan bi rei have tar ko but sigi tanja logjar kan da Tushar gi perspective da film se kari ne haina lobby bage have da amtang haibiro film se gi oin di haidi akoina express to buiza ga ne lo ai gi oin di haidi aina phongdok ning ba andi aina hai haning ga mi ga mi mo adum hai manande ko haidi art forms sa har ga na adum jagoi de phongdok ki ba isai da adum phongning painting phongning phong me am le ko ada aina amu ai gina mo hai visual da aina yam haidi phongning ba hai tari ne aduna ai gi express to jaga do sin oi gi ba adumai sum tawga satki ba hai tari to out of curiosity go have to Tushar gi works me am se koina sum yeng ja matams the most of your films are short films adu sigi se short films or na so am artistic quality di amna sathine wang it's not meant for everybody I should say I'm very sorry but it's not meant for everybody go artistic qualities yamna wang but out of curiosity Tushar akogi full length film namdo makai have that short films ma'am you have all the capacity natra adu full length film namdo makai the short films that dum confined to regular is Tushar gi mot Tushar gi artistic kind of values have that short film the ne hen convey to bungam men khanran traga full length se namak patara ga di mage artistic values kitang handani na khan bagira kari maram gi why do you only choose short films artistic value gi di yam haidi adum full length su dum yam yaw gule short su yam adum yaw gule adu yaw du su dum lei ko adu aina haidi short ina aina hojik sum try to hidi kai gino da haidi experimental nam kan da koi first haidi adum aina khalli ba aina express ring du di dum yam atien mu dagi aina yam ka aina khallu bangam da matang yaw idana ko ana short dum lak pai tare aduga amu akoigi ke hani budget ki da so yeng pai tare ko low budget da dum haidi film do aina adum ko hodum nami film em low budget ngata ne adum lupa lising ani hum ga number films me am ne ko adum aina ngamba thak tai tare ne aina kai gumba feature length to try to ta di mu haidi adu yong na mu chang modu di mu haidi kitang engon khudong sa da bai tare ko aduna advance yeng pai tare adu ai handak feature length am dei try to get ori ko adu so dum low budget oi do ne adu ga dum experimental ki tap to dum oi do ne adu mai hojik pipeline de le try to kin to oi tare yeah no I say thank you for being honest also to so full length nambi ba matam to so have tare ko have the hen mai pak poi bi hai jage have the because I don't know have the to start saying matam I'm sitting with one of the 75 creative minds of India adum kala kan adum you know we have tag amadum thamza ba do aina have the personally adum expectations me am kakshulai have it as a friend as a brother or moina ko adum and thank you so much for being honest once again alo Tushar makhata na ina mu khangjaning ba se Tushar ge films me am se fortunately ID heng ba fange ba and there are many who knows Tushar but you know who is unable to watch your films sigi se kari maram gi ne na khan bi amasung anishuba question haragana akogi Tushar na through artistic qualities me am ka use to kan the visual arts me am ka use to kan da my nambi ba film sing se sigi message sing se
punamakta ayengba mi khudingmakta loimak convey to wangam na khanbra, or is it confined only to some particular intellectuals, individuals? Okay. Haidi aigi juki short films me dum YouTube tadi kya di haptre ko. Aigi haidi moigi aina kai ko short film nam consider rules haidi aina festival am changeng khalase moigi rules ka leiri haidi asigi se private oiba khotpa adugumba rules ka leiba ko adugi aina festival changina khala thama film sing adudi yam kana kaisu haidi thari thau adum one day adum haidi mayam da dum yengna ai dum hoti honor kini ko aduga of course adu need of an hour ne to show hoi honor biro hoi second question do amtang han biro habadi sigi keno sing se message mayam se habadare ko habadi artistic values mayam yabu message mayam se si se mi khudi mak loina mak yohan ba convey to wangam me na khanbra or sigi message mayam sing se some intellectual people khar khak tang da confine to we na khanbra hoi sigi se simotang se haidi hai bus khar lui hai tare experimental se dum kai hai ni adum aina haini yo point sing do adum haidi adum loksan bang mi basu yawi ko anduga dum kharam yeng kana si film na hai basu tum yam yaw du ne ko haidi ngasai gi kai hai ni ai gi te yawri ba sound kan visuals kan de sing du di khoi gi filmmaking hojik mayam na yeng manungai film du di kya kan oi da bina hai tare ko adumaina oi bina haidi khoi gi common khoi gi mission na yeng da nungai film du di oi da ba adu ai gi mot dum haidi mayam sum yeng haninge haidi adum mayam gi mochum taningi da hai tare ko adumana adum haidi mama loksun ba sing do adum aini adum perspective to ko adum lemuk sum engkale idi haidi aigi film duna haidi for example the hojiki hinna go gya haisine ko hinna go gya si yeng kan sida adum mana atoko magi thimam na dum hai yeng jer su ya aina adogi film da utli wari do adu da dum follow to haiba leiti ko can find oi de haida hoi mana magi life da thoki bana ta su ato popolam da dum on tho kan da ko am yeng asu dum kasu kai de tare ne adumai lei hai tare ai sine to sir koi gi art film gi magi faza jai tar abdi koina just like koina painter am khakna painting am khagi ega thamba matam da viewers mai andana magi different messages mai am khak painting to convey to hai tar painting da su genre tongan ba lei bu maina abdi creative painting landscape painting adegi koi gi ka hai tare tongan painting gi magi genre le with mine film this is mine tongan ba genre ma khak leine adu Tushar gi film si yeng matam da di like mi ma thoda ga jagoi chara ga ku chen chele ni haiba gi wadi nataba kitang wakhan khandara ga yeng mata ga di I'm very sure kashna taba aina fawbo the message to convey to ba loction jaba ngam mi bari na ta anyone can hani follow the message hai ta ga yaw nungai je Tushar ga chillo matam kya kai thokpit na hai ta ga tang do or ba so ko gi impact talk to Manipur is ngan bira kanda have the visual art the art film gi matang da tang or so wai tai sana phang jab se khoi gi damak ta dilai ga amna fabni Tushar gi tung gi life da su tung gi works mayam da su hen mai pak ta na national international yo da na Manipur gi film gi thak se Tushar na khudang pa ga chingat pira mo haiba wa hai se effective gi ma ke digi so hai se and thank you so much for your time. Thank you. Masini ngasi impact talk to Manipur mathang gi episode ta anobu personality amagal rena anobu wari watai kya puduna impact talk to Manipur hanjarake impact news pu mijing ta adra review. Trevi Hospital